Ni abaturage bo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera ndetse n'umurenge wa Gikomero hamwe n'umurenge wa Bumbogo, akagari ka Musave, akagari ka Kibenga, akagari ka Mukuyu. Aho bose biri kuvuga yuko abaturage bagorwa cyane n'abamotari bagenda muri uyu muhanda, kuko rwose bivugwa yuko abamotari bagenda nabi cyane kuva Igikomero werekeza Indera mu Gasima kugeza kuri 15 ndetse no kuzamuka i Musave, akagari ka Musave ugakomeza za Bumbogo ugakomeza ugaruka inaha muri zigahita zigasogi. Bikavuga yuko rero bano baturage bagorwa n'abamotari bagenda muri uyu muhanda ndetse bakagenda nabi ndetse bakagenda bagonga abanyeshuri bamwe na bamwe baba bagiye kwiga ndetse n'abandi bari gutaha mu masaha yo kujya kwiga. Rwose hatabura abanyeshuri bagera nko kuri 5 ku munsi abamotari bibasira, ndetse hivanzemo na bano bacunda bagenda batwara amata kuri moto. Bivuga yuko rwose bagenda nabi cyane mu muhanda. Bikavuga yuko rero polisi y'igihugu yabafasha kugabanya izi mpanuka ziri kubera muri uyu muhanda uva Igikomero werekeza mu Gasima. Bikavugwa yuko rero bano bamotari bagenda nabi cyane bikomeye, ko babagiriye neza rero babafasha. Abaturage batuye muri tuno duce tubwiye dutandukanye ndetse bakora circulation zimwe na zimwe zigiye zitandukanye muri tuno duce, basaba polisi y'igihugu ko bagira icyo babafasha ndetse bakunganira bamwe na bamwe bagenda bakabafasha kugenda bahagarika zino mpanuka, cyangwa se bano bapolisi barinda impanuka, cyangwa se bamwe bapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda. Bikavuga yuko rero abanyeshuri benshi bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bya motari kubera ko bagenda bagorwa buri munsi. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ndakubiza gukanda ku ibuto yanditseho subscribe, ugafungura inzogera, ugakanda like kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5 kuri 5. Ndetse nawe wamaze kubikora uri amahirwe, niwe tujye kubana mu makuru y'ingenzi agezweho kuri iki gicamunsi. Saye makuru gusa ndaza no kubagezaho, ndaza no kwerekeza mu gihugu cy'abaturanye kwa Neva Evariste Ndayishimiye uyoboye igihugu cy'u Burundi. Avuga yuko rwose yijeje abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko umutekano waba ugiye kugaruka mu gihugu cyabo, ndetse akababwira yuko bagiye gukora igishoboka cyose cyangwa se icyari kimwe cyose kugira ngo bagarure umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe w'iterabwoba witwaje intwaro M23 cyangwa se AFC M23 wakomeje kugenda ugaragaza ko uri tayari kwangiza umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda aburira abaturage cyangwa se inyeshyamba zifatanyije n'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwangiriza umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeza ababurira avuga yuko rwose noneho bakomeje kugenda bababurira kuva kare banga kumva, ndetse biri kuvuga yuko Antoine Felix Tshisekedi kuva yava mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugiye igihugu cy'igihanganye cya mbere ku isi, yamanukanye intwaro zambaye ndetse n'abakomando bagiye kuba batoza kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero byaje guhereza isomo rikomeye cyane igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo kugaragaza imbaraga nkeya ku mirongo y'urugamba, ndetse M23 ikagaragaza ko ifite imbaraga nyinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwita Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda atangaza ndetse avuga yuko ko yababajwe cyane no kubona ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirukanka ku rugamba. FARDC yagaragaye zifite imbaraga nkeya ku rugamba ndetse zikagaragara zikira imishwaro. Neva Evariste Ndayishimiye se afata icyemezo ndetse azana abakomando batojwe cyane bikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi mu ishyamba rya Kibira kugira ngo babashe gutoza izi ngabo. Bamwe na bamwe bamaze kugenda barangiza ikosi, bakomeje kugenda bapakirwa mu mamodoka bakoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gace ka Uvira. Inyeshyamba z'ama 23 zavuze yuko rwose zifuza aka gace ka Uvira bitewe n'uko karimo abarundi benshi. Binavugwa yuko rero nta kabuza intambara iramutse irangiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobora guhita binjira muri iki gihugu cy'u Burundi guteza umutekano muke ndetse no kwihumura kuri Evariste Ndayishimiye, bitewe n'uko yagiye akora ibitero bimwe na bimwe bigiye bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu cy'u Burundi cyakomeje kugenda cyandika amateka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko ibihugu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye byasesekaye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugarura umutekano wakomeje kugenda uhungabanwa n'izi nyeshyamba cyangwa se umutwe witwaje intwaro M23. Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda yandika amateka amwe n'amwe agiye atandukanye. Abatari bake b'ama 23 bakomeje kwicwa cyane n'abarundi, ndetse bakavuga yuko M23 izahita irimburwa ndetse
Nyuma yo kumva ayo magambo M23 yashatse guheka igihugu cy'u Burundi, bivuga yuko rero uyu mutwe wa M23 wahise wihuza n'umutwe wa Red Tabara nawo utari woroheye igihugu cy'u Burundi. Ndakwibutsa ko mu myaka yashize uyu mutwe wa Red Tabara wakomeje kugenda uzengereza cyane igihugu cy'u Burundi kwa Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye rero nyuma y'ibyo nibwo yatangiye kugenda yohereza abakomando bamwe na bamwe mu mijyi igiye itandukanye, bagatangira bagenda bafata abaturage b'abasivile. Bivuga yuko M23 yari yarohereje intasi zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bwo kugenda baneka ngo bazashyire igihugu cy'u Burundi hasi byihuse, mu buryo bwo kugira ngo binjire igihugu cy'u Burundi byoroshye, bitewe n'uko ngo bamukomeje kugenda basemburwa mu batari bakeya bama 23 bakomeje kwicwa n'abo basirikari b'Abarundi baje mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri isi yose yatangajwe cyane no kubona igihugu cy'u Burundi kitanga bikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu cy'u Burundi cyakomeje kugenda kivuga yuko rwose kiri tayari kwitangira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko rwose ari abavandimwe. Ndetse igihugu cy'u Burundi mu minsi yashize cyongeye gutangaza amagambo mabi kivuga ku Rwanda, ndetse cyumva ko gishaka intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Gusa Repubulika Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, avuga yuko rwose nta muntu n'umwe azigera yiyenzaho, ariko gusa umuntu wese uzigera yumva ko ashaka gusenya ibyo igihugu cy'u Rwanda gishaka kugeraho cyangwa se kimaze kugeraho, ubu ngubu atazigera amworohera habe na gato. Mwahaye ikaze rero mu makuru y'ingenzi yaragezweho kuri iyi saha ndetse no kuri uyu muyoboro. Nimba ari ubwa mbere wageze no kuzokanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5 kuri 5.